I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. Koliko ste put desilo da ne možete baciti konac iglu, ali ipak mi imamo rješenje za vas i ovo možete slobodno zaboraviti. Da, ovo vam služi za ništa i ispanite velika seljačina, da, to je bar naše rješenje. I da, mi smo pitali zadovoljnu korisnicu šta je ona rekla i čujte njene rečenice i riječi i vidite kako je zadovoljna. Pa meni se ovo jako sviđa da ja ovo nisam uzela, pa ja ne znam šta bi od mene bilo, ja bi se vazda mučila sa ovom iglom, mada više mi ova igla ne treba, vidite kako je debilna, više mi ne je potrebna, mogu je baciti u smeće, tako. Ako želite kupiti jedan od ovih jako povoljnih igli, pozovite nas novi broj, a cijena će biti na ekranu. A mi se vidimo u sljedećoj Top Shop proizvodu. Hvala, doviđenja. Vidite kako je srećena.